إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون روى أبو داود والترمذي عن الرباط بن سارية رضي الله عنه قال وأجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موجة مودي فوشينا قال وشيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أنبياء لتنو أنبياء يا فضلي أنبياء أنيني على في أكانكيشي كبواني ركون تورو منانك بارا جمو نيالي جوم من كندا ودي كندا بغي نيالي جوم من فيلي كندا بغي سرولا أنبياء سيري أما شيتي مني باتوشي على مكة كاني على كلم بيوتي جنيغونتي على لا أنبياء سيريا محمد ولا كجون ولا كتشيدن دو كيسيني نما باكا نوتي منك أبو إسلامو أبو داود يا مافولا أني ترمجي كابو تشيدن كسيبا بولو رباد ابن شاريا رباد ابن شاريا على كجي كبواما أكو تشيدن يولو واجو ko wajuli la ko wajuli mi na shera adamma kosobe ko wajulin dusukun sirana alanye wajulin kono nyew kasira wajulin koso sebo ko cidema ika wajuli min fulani nye ni wajuli be komi saranka ni wajuli dede washia kankanye ko do fonye ibe munun to ambolo cidenye ko dama do fo a folo cidenye washiyake shebawye anaka mantombe ni alaka hakke yo folo alaka hakke ko de be hakke benye ciden ko ushikum bi taqwallahi azza wa jalla akombe washiya kammin kawya folo akasira lanye alanye siranye gorobali ye jumaye alayi nyamarani minye ka toye alayi fatanya kabo minna alayi nyamarani minye ka ke alayi fatanya kabo minna ka toye alanye siranye gorobali ye ninde yo wocide fule ka woshiya kam minke manto nyede ala yere yo woshiya kan kelende ke folo mogoni laba mogon beye على القرآن كنوا لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله على كن على يوشيا كنك مغوية كتاب الديرة مغمون منوت من أونية ne ala ye woshiya kulu ye ani aw yere abbe kasira lanye ala nya siranya ode ala ka woshiya kanye folo mogo ni laba mogo ye wa ciden fana ni hadisa la aka woshiya kan folo kera munye an kasira alanye o kose woshiya kan fulan na kera bujumanye wa samui wa ta wa inta amara alaikum abudun habashiyu woshiya kan fulan na kera jumaye nyemau masakeu
alaka hakke kofe ciden ye woshiya kan fulanna ke akembe woshiya kawuye akan masakew ni mogo munu nyawu mara u kera kan masakew ye aku lamme be min fo aku lamme aka tugu ko hari ni jonde yawu mara jo hari ni jonde yawu mara ni akumana aya lamme na yawu nyamra ni minye akake ni ala sosoto minye ciden nya nyamra nkato masakew ko uye kuma min fo anka lamme uya nyamra ni minye anka ke foni ala soso nu ya nyamra ni ala soso ye anta ala soso yinke la ta atal maghluq fi mashatil khaliqi ma korote fana ko ikawuli u kamade ni masake bilala soso minaite ala soso indeke ma korote ikawuli akama fana nti tugu ko ala soso na animbi kelembe wuli kama ko kelewunte de tiden ko kana tugu ko ala soso de la me ama fo ala soso yin fana kake sababa ka wulu kama ka bo kama de ku kele de o ma fo awye ako masakew mbalma tiden ka washiya kam min fulen nye ala yen nin fana fo qur'ana kono ya ayyuhallazina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum alako qur'ana kono ako mu'minu ayetugo alako akatugo ciden ko wa ulul amri minkum ani aka ko nyemaw aka ulu fana laboto akatugo ko nu yaw nyamarani ala taye o yaw nyamarani ciden taye nu ma nyamarani ala sosoy balmo shaykhul islam bun telmiya ko ako ala batoli ani cidon batoli ako ye wajibiye mo kelenka ako nyema fana batoli ye wajibiye ni ala kan nyamari ali sababu ye ala kan nyamari en koso an kan nyema fana masake fana an ka tugulu fana ko kato ko o fana yanka wajibiye ni ala kan nyamaru kanye buntemi ako ni mugommi ni tugura ala ko ye ala bato iye ciden bato ikan nyema ituguru ko kato ko kake ala kama ako yo malikama do ala bi saraika barajila ako men ni mogo min kera e ka ko nyemaw masakew ni uye e bila palashila de uye nafolo di ema ibe tugu ko men nu mu bila palashiw la uman nafolo duma unu soso shaykhul islam bun tamiya ko ni yorote e lagara ayata hadisa de kono hadisa nana bukhari muslim kono salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yujakkihim wala hum azabu alim abu musa bayin kono warajulun baya imama la yubayihu illa dunyahu in atahu ma yuridu wa falahu wa illa lam yufi lahu ni hadisa be bukhari muslim ko ni bukhari muslim tana ciden ko mogo sababe yawmal qiyamah do alati kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya alati lajeli ke katuma ni hinna lajeliye alatu sheniya kabo junubuma la jaba bu ye qiyamah keneka la jaba minna diminende ko sobe o mogo sababu kono ciden ko ani chemi ni alebe masakel lahidu nyogonya kafun sonna ikan marali man sonna ikan masake yama mbiko na man masake lahidu nyogonya foi kama fo akaduna ni masake nye fendama abe minyini akalla nyini munye ni masake nyo oke aye lahidu minta masake nye ababu asirafe men ni masake mo kaye dro aye lahidu minta aba soso ata dafa ninye hadisa de donc mbalima hadamaden chaman kanyana ma yabo chogodela ukam masake ko ni masake uye palasu duma dro ubake ka worita ku duma dro ubo masake majamu ubatanu ubo ko ubeto oko men ni masake mu kala nyini duma ube boye controla ube kuma e controla kutwa ube kala e controla ube kuma irja sosola e controla shaykhul islam tema ko nintiga ko ni roti yalla gara
هاتان كلمتان تجمعان شهادة الدنيا والآخرة بل من كلمة فلا من فلان كشراء لني أني كتوم مسكه كو نين كلمة فلا يجيا كنا ديا أني لا غرا كنا ديا نين كما فلا يفلا بفرانيونغ نين كما فلا جيا كنا ديا لا غرا كنا ديا نين كما فلا يفلا فرانيونغ نسلم منتو مبافي uka kunna dia soro jian kono ka soro lagara uka sira alanye uka tom masake ko komi ahli sunnah jamaa ka aqida yeminye masake kola alaye min fo masake kola cide yem moshiya kam min kem masake kola ni islama manton tunye barake nin kelema fulay ube kunna dia soro jian lagara be ka sira alanye ka tom masake ko qala li hasan al-basri wa rahimahullah أقول والله لا يستقيم الدين إلا بأولة الأمر وإن جاروا وجلموا والله لما يسله الله بهم أكثر مما يفسدون علي حسن البصري أقول والله من دين تسكى جو أبدا نمسكوته أقول هاري نو جنجنادي هاري نو كراتو نالي كلادي أقول والله نين دينا تشكا جو أبدا نمسك وته هر نو كيرا مغو جنگلونده هر نو كيرا تونيالي كلاوده أقول والله ألا بمين دلاني مسكوية من ألا بمين دلاني مسكو سببوية كو أو كاتشا كتم مسكو بمينتيا ألا بكو من دلاني مسكو سببوية أو كاتشا كتم مسكو بمينتيا الحسن البصري ينفو balmo ciden ka washa kan fulana fule ni hadisa kono silama manton ku yere nyini ni hadisa kono ahli sunna wal jamaa ala fahmu salafu salih ulud doronde ye barake ni washa kanye munun ko sunna qur'ana salafu salih ka famuka ciden ka washa kan min fulani nyem masake kola ulud ye barake ni ninye aqidatu ahli sunna wal jamaa uka aqida sipasemani lesiri berebele ba do de ninye masake ko anya fonka deresu la ka chaya ka fonka nyini kalijabu la ka chaya ka geleya hadisa kemeni hadisa tani nani ode nana masake ka kibariyala hadisa keme ani tani nani masake ko deni tede balmo jiya be fitina la be balaw la islamia be nyagambi la alanya siranya baliya ani cide nya wasiya kam fo masake kola nu take ko larbato silama mantombe o fitina no kasara de la jiya kono bi o ko fe ciden ko fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira o ko fe ciden ko sebawma akoni mo minye shijan soro awla ibena chosoli chama ni fonko nyonya chama ibena yedina kono ni nyebana yebana mi ni mogo kelenkele kanki yere kolo sama tabolo chama ni sosoli chama banado chide nyafo bana mindo abena mogo soro chide nye bana fonye ka fura fonye fana mimbe bana infurake anano fana fonye akoni mogo minye shijan soro ibena fonko nyonya chama de nindina kono balima fonco gonya dando koy nin jamana nyere kono tabolo min be nin jamana nyere dama kono doron kono tabolo min ba kono parati min ba kono groupe min ba kono akelen kele na damana to kriyene ayereye to mi delila taala qur'ana delila taala sunna balima mogote se ko jate ko bade jama munum be jiya kono nu ye to bula jama kelem tewde ka to sabatileno abeye to kriyelende delilata shila jama juma ahli sunna wal jamaa manhaj salafu salih ahli sunna wal jamaa kafo ahli sunna ube salafiya nununde ye jama kulumi delila bu ka to wala qur'ana ni sunna ani hadisa wala sino jama to be jian kono ayere ye to ka yere la chogo delila te to ina qur'ana delata la hadisa delata la mo nyuman temeno nka kumala kiden ko naye nyam su ashi soro abena fonko nyonya chama nye dina kono bo naye fonko nyonya chama nye fura ye jumaye boda ye jumaye
وعليكم بسنتي ni fonko nyonya chayara dina kono tabulo chayara parati chayara ton chayara jama chayara al-islamu jama'atu la jama'ati silamiya yede ko jama kele jama chamante manhaju la manahij silamiya ye manhaju kele manhaju she tariqa la turuqati silamiya to de ko sira kele sira chamante jama kelendo jama chamante tabulo kelendo tabulo chamante sira kelendo sira chamante jama'atu la jama'ati jama'ata la jama'at jama kele jama chamante de awa tiden ko no fonko nyonya chayara wa alaikum bi sunnati ayne ka sunna mina sunna fora yo be sunna mafo ko ka fo yere mako sunna mo ko ban farade tiden ka kuma de be mo fara ebe bidia min yere la de e yere ye groupe min kire ka tom min kire ti damana to min ki yere la de e de farali kewo e ye to min ki yere la tiden mo fuyo tiden ye min fo ako fa alaikum bi sunnati ni fonko nyonya chayara mbawma akan ne ka sunna deta wa sunnatul khulafa'ir rashidina min badi aninka kalifa kunnandi kalifa munun kandande nden kofe akulu fana ka tasira mina abubakar umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib radiyallahu anhum akan nunun ka tasira mina ni fonko nyonya chayara dinala ne ka tasira ka sunna aninka kalifa nani ka sunna ayawulu de mina de nimbe ko mi hadisa wurila ni ciden ko aftaraqatil yahuda ala ihda wa sabina firqa wa aftaraqatin nasara ala isnani wa sabina firqa wa sataftariqu ummati ala salasi wa sabina firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qila man hum ya rasulullah qala hum ala ma ana alihi wa shihabi wa fi riwayatin humul jamaa ciden ko yahudaw farafarala kake jama kulubi wolon fulani kele nasaraw farafarala kake jama kulubi wolon fulani fula ciden ko ale kam manton bena farafara kake jama kulubi wolon fulani saba akwa bebe tasuma de kono fo jama kulu kele jama kulubi wolon fulani fula abebe jahannaba tasuma kono yomale kama do fo jama kulu kele o de be kisi uko cide ma jama kulu kele nye jumaye ako hum alama ana ali wa shahabi ako jama kulumi nenin ka sheba be bato chogoni akidani dusuna shiri mununi tabolo mununka jama kulumun boka ode kisilene sino atobe jama kulu halakile nenin ka sheba be minka doni ke ban ko ambe hadisan minna ni ciden ko faaliku bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di munna ciden ma to ni ciden ko walikum bi sunnati munna ciden ma addade oka munna ye kalifanani ka sunna faraka o ye dalila de ka salafiya de yiranna mana ni be ciden ka hadisana ka sunnata afamude ko mi kalifanani nya famu chokomi menni eye hadisa yin famu ka koroke ka korofo chogola ka famu chogola kalifanani ma hadisa yin koro famu chogomina edebe katawula de oda to cide nye kalifanani fo ka sheba wiranna nambe barake ane ka hadisa wuye anka barake ni ale ka hadisa wuya sheba yu famu chogomide salafiya fula umbro salafu yede ciden ka sheba utabi na uluye qur'ana aya famu chogomi uye hadisa famu chogomi ka barake nu ye chogomi famfana ku famu chogode ranka barake nu chogode la sino ambe katawula munna hadisa fulana falala ciden ko hum alama ana alayhi ama dade ako wa shihabi ya sheba faraka ka salafu irila salafu salihya addalila fule ciden yere de ye salafu salihu irila ko salafiya ye bidiyai ede bidiyai salafiya ciden da ya yira mugola ya ka sheba wirannade ulu ye mugode nenin ka sheba be minka munun boka ciden ye sheba wirannade foi ka qur'ana ayaw nu ka tawsiri famu komi sheba yu famu chogomide foi ka ciden ka hadisa qur'anu ka tawsiri famu komi sheba yu famu chogomide minni etara barake nu ye chogola ni sheba ka famu chogote ye salafu ka taburo bila ore togo kuy filila awon bani mon ala fana ye
salafu yirawula de qur'ana kono wasabiquna li awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أو سلفوا فلني آيالا ألكم والسابقون الأولون ألكم مغفر من دون الإسلام يكون كنلي من يتا من المهاجرين والأنصار مهاجرين مدينة كون نونو جوني سيبو ألا فلك سيبو يريلا ده يكتغو سيبو كو أكو والذين اتبعوهم بإحسان sebo tomenen kofe mogo munun fana tugura sebo da bi ihsani bi itiqani sebo yu ka barake chogomi yu ka gida ke chogomi yu ka tabulo ke chogomi mogo munun fana yo o chogo ke kanye komi sebo ta chogo nunu ye jonye tabina une tabina salafu fule ka foye nin qur'ana kono de salafiyaw delila de bala hadisa sahalun da delila de bala qur'ana kolowla ala ye salafu yirila de على المهاجرين والأنصار ولي الشيبوية والذين اتبعوهم بإحسان ولي التابعين والتابعين أو على كل نمغون نونو على يرد نسون جارا نونو كرو على جنا نونو كرو نونو فنا جارا على كرو على أرجانا دبلا نونو ني أرجانا مي نيكو ناني ببولي أكايرونا كسانكانشو كرو وبدومي أرجانا كنو وتبو نيني سراي سرا من كبوكو صبي wala hada madon aye sunna nyini de aka salafu ka tabulu nyini de abaw ka kala ka dina famu kuma kila chayara dina kono minan chayara dina kono minan munun be hada madon ka kuma chari kuma munun te qur'ana ka ute sunna ka ute salafu salu ka famu ka aya janto ayirela ambe fitina wakati de la sunna ka fonye sunna mo ye delila de bala ahli sunna jamaa della de bala ana hana harisa riwaye dola ewa hadisan min ni ciden ko manton be fara bi saba ni saba bi wolon fulani saba bi wolon fulani fulan be tasuma kono kelende be kisi wo ko kelenya jumaye hadisan na cogo da cide ko humul jamaa ko jamaa wodi ato ko ahli sunna wodi jamaa delila do be la ciden ka hadisa salen kono ahli sunna wal jamaa delila de bala ciden ka hadisa salen kono ahli sunna wal jamaa ala man haji salafu salih donc delila de be nonu mo kana nonu ke bidiyaye delila de bula o de yato ya Sheikh Albani nyininka ko ka fo yere ma sunna mo be ka fo yere ma ko salafu ko mo ko dabila akwa ya fuye mo mi nyen fo ko ale fana be tom minna togo min ba ka tonna ko o togo bo yere lake abadam bi kata majahabi minna ko majahabi foli bilake ulubu ka groupe nu ka tomunu na nu ye togo ku yere la uku ka togo bila ubu dambe kata majahabi munu man benni majahabi fulana da o ko dabila ke no dabila la an fana be salafiya foli dabila mais eye ton kiriye yere ka parti kiriye yere togo bola e ko awun kan ka togo bila delila be awun ka togo la qur'ana ni sunna e ko o kabila eye togo min ke yere la ka parti min kiriye yere togo to la qur'ana ni sunna jon kan ka tabila jon kaka aka ka tabila aw ka tabila foloke eye damana groupe togo min da yere la o bila ke no bila la sunna fana foli be bila salafiya foli be bila ambe banyere wala ko silama wala mebe damana tonna ikatogo bila nimba ka damana tonna ka togo bola nimba ka damana majabila aba dambe kata ka majabima aw ko an ka sunna fole bila ka salafiya fole bila aw ma ta bila Sheikh Albani ka jabu fule akoni mo min ko sunna fole ka bila salafiya ka bila fo aye ko ale fana be tom min na togo min bala ko dabila nulu dabira la wakati mi ambe be ke silama ye togo nunu be dabila sunna be dabila salafiya be dabila tuma mi cide nyen ni fo ko sosoli benake mbaw ma kin ka sunna mina anin ka kalifanani ka sunna anana geleya ko addu alaiha bin nawajish awa kon ka sunnai ani kalifanani ka sunna ayumina na nyunde de
ataka juru ayumina no ode parce que ciden bado wakati bena ni konne ka ciden ka sunna mina ka kalifannani ka sunna mina ko chaman de be wuli no fe baga bagali o be ke nafolo be yirula ku bo place la o be yirula ku la gosi o be yirula la gosi kele juguya abede bi segere o wakati wodi ato ciden nya fo kadaka abdu alaiha bin nawajis nka sunna ni kalifannani nka sunna no katabolo ayamina kosobe de ayamina nakata ka jurude kamina ni daye kamina ni nyiye mo shikana Allah tilayila de ijija de akamina kosobe mo kana Allah tilayila barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli janbi فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة okofe ciden ka washiyaka tumami ayanana foko jamabe farafara aleka sunna kamina anaka shebon mununye nu ba fa alqur'ana wa sunna la fahamu salafu salih ube ubafu mimma ko salafiya ni ko sunna iko salafiya iko ahli sunna iko aljamaa iko ahli al-asri iko ahli al-hadisi nimbe to kelende iko furqatin najiya iko taifatun mansura nimbe to kelende nimbe ahli sunna wal jamaa la fahamu salafu salih ka togode abe togo kele fonni mo min ka famu boro ka famu koro tuma mi ci danyen nin fo awa akombawuma a wakati ni ewa fili chayara dina kono tabulo chayara nyogon soso chayara tabo ewa dina kono a wakati mbawuma ayayire koroshi kokura ma dina la de fengo fenye kokura de ye dina kono ayayire korosa ma de mbalimo kokura in kono na marashi umbe o kokura kono be ata kono kam marashi ke fama kontrola abe kokura nununde kono fileni galama magara nyogo na dro anka wuli fama kontrola anka marashi ke abe kokura nununde kono iyyakum wa muhaddasatul umur anye jamakulu sababu min fo atuka tabolo kono kam marashi ke fama kontrola te shebo ka tabolo kono ukanyana mayabbe ata kono atuka kumaula kamara sike fama konturula ate tabi na ukanyana mayabbe kono atuka kewalela atuka kumala kamara sike fama konturula tabi ina maliki nunun jamakulun atutilela atuka nyana mayala atuka kumaula atuka kewalela aya yere koroshi kokurauma fa inna kulla bid'atin dalalatun bid'a be fili bid'a nyuman talaw bid'a be fili donc hada moden ko yero koloshi balmo ambe kutuba dafani minni hari be ala ye salafu salu de kasira irawla qur'ana kono de ala ko manyu saqiqir rasula min badi ma tabayyana lahu al-huda ويتبع خير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا نآية كن لكم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى على كن مغمغ يتشيدن سوسو كان دب بانغالين كوفيه ukon nin koyin na ciden yan nin koyin fote da akwa ka ketende ukon nin koyin ciden karisa sahalen fule akwan kan nin koyin ketede an kana kete iyo do o bangiraye ya soso wayattabi ghayra sabilil mu'minina mu'minu faralan yugon ka kam min ke tasira ni tabole yo soso tawsiri kelam huma be kon ni mu'minu ya jonye sebon tabinau tabinau ni mu'mina ala kambe nin jama kulu sabadema ciden yere de nin jama kulu sabatanu wanna khayran wa khayrun nasi qarani summa alladhina yulunahum ciden ko le kam mantun ka jama so hera be yale yere ka jama inde sebon
o ko fe munun tugulembe sheba wala tabinaw o ko fe munun tugulembe wulula tabinaw nin jama kulu saba ciden ko ninde mantum be kaso hera mawya ciden yutanu ala yutanu wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nin jama kulu saba kasira awan balimu nin jama kulu saba kasira marasi fama kontrola ata kono ala ko ni mogo ni ye ciden soso kanda bangalen ko fe yiye mu'minu be farla min ka kam min ke tasira ye soso ka tasira wore bo yere ye ko ke nuwallihi ma tawalla ala ko yere bisi tasira minna ki yere bila tasira min kono ne ala bi to kono jiya nyan ika jiya nyana ma ya kono de wa nuslihi jahannama me yawmal qiyamah don beti fili jahannaba kono la garam bi fili jahannaba kono wa sa'ati masira ikallaba nyoro jugu yara awam balimon ni hadisa mu wa aya mununye salafiya iranna ka salafu tabolo iranna adoye ni aya ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سلف الصالح كتابلو نمغو يا بلا itari yere bila minna ka ke salafu katabulo te ala ko ikanyana ma yakono nebi to akade me yawmal qiyamah dombi fil jahannaba tasuma ko ikalla labanyoro jugo yara balmo an kana nyogon nege e wanni salafiya ninte hadisa duru aya duru ko hari abe arisala kono abe hari arisala kono wa itiba'u salafu salihi wa ikhtifa'u asharahum wa listighfaru lahum ninya arisala kolonjede wa itiba'u salafu salih irisala kolonje an ka fiqhude ko ikattu salafu salihu ko واغتفار آثارهم كو اواس نوم منو سبتراو بلو كون نوم دي يكون نو دي منا يكنا سلفو نو بلا دي كو يكا سلفو صالحو نو منا يكا دواو كو يفنا سلفيا تبديا افولي تبديا كي دمدي كتا سلفيا ما بديا تي كي دي ايوا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا عيبا على من اجهر منهج السلف أو أنتسب إليه أو أتجا إليه بل يجب قبول ذلك منه بالانتفاق لأن منهج السلف لا يكون إلا لحق شغل الإسلام ابن تيمية يقول ليبوت مغوكا لا عيب على من أجهر منهج السلف أقول لبوت مغوكا نمغو من يسرفو كتابلو بانجي أو انتسب إليه وبن نمغو من يرد دمبك تسلفياما أو أتجا إليه وبن نمغو من يرد بنيا كيرد كورتا نسلفيا كيرد دمبك تاما شغل الإسلام انتما قول لبوت ننتقيك كبالي أواجب رانك أنكو من التقيير بالاتفاق kodoni kaba bede benoka ni mo mi nya yere dambi kata salafiyama awajib lem banka ko mina yede kodoni kaba bede benoka fa inna manhaja salaf la yakunu illa li haqqa ako pasika salafu katabulu men kay foye ne cinyate salafu katabulu ye cinyade le bute mogoka way bute mogoka ni ko ne ye salafu de ne be salafiya de la ne be salafiya de bange ne be salafiya de fo bunte me ko le butika wajibi an ko amina yeyerede bil ittifaq to ni ko bere bennoka parce que salafu katabul to foye ne cinyate bali mala kam bilaka ala kan nyanamaya salafu katabuloka ala kan fatoka ala kan kunaka qiyama kene nimba kono sabata kono minte salafiya kono anyini ka do kono de as-salafiyan huwa al-islamu sahih salafiya de islamiya sahalenye ni mugo te salafiya kayte islamiya sahalenka alaka hakiman dama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ij'al al-islam wal muslimin wa jill ash-shirka wal mushrikin wa dammir adaka ad-din bi rahmatika ya arhamur rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.